Mwa firaho bupoha ugu na bupoha Gwala holi vana wengedzea vhukuma ha tshivhalo tsha vhutshinyi ha dzi-khakhathi dza muhasho wa dzi-thekhisi. Uno bva nga ṅwedzi wa Phando swika nga ṅwedzi wa Fulwana ho vhulaiwa vhathu vhaṱanu. U bva mathomoni ono ṅwaha tshivhalo tsha mabulayo ayo tsho engedzea u swika kha 24. Minister wa Mapholisa vho-Cele bupoho he vha ita na uri vha khou rumela tshigwada tsho khetheaho tshine tsha khou shuma vhukuma na u ṱoḓisisa vhadzia vhutshinyi vhane vha kwameya kha mabulayo ayo. We'll pull a team there is come to assess nizosiza maningasizi. Uhulumeni by the way unawo wonke ama skills. USARS uyakwazi ukubona ukuthi ucebe kanje bese ngoba wenze nje noma wenzanga kanje. Umcebo wenu kuzofanele ubekwe phezulu kwetafula. Sikhathele lo mcebo ogcwele igazi. We are tired of the blood wealth. Kuzofanele ubekwe phezulu kwetafula. Uchaze ukuthi ucebe kanje nje ufike kanjani nanka amateksi akho nako konke. Commissioner wa Mapholisa Kwa Zulu-Natal Bontlantla Mkwanazi bone vari mapholisa va chivutalani ha u vhudzisesa vahumbulelwa ve vafariwa malugana na tshiwo tsha mithunshano ye ya vha hone mafheloni ya vhege yo fhiraho Pietermaritzburg vunḓuni ḽa Kwa Zulu-Natal.